Bismillahirrahmanirrahim. Hap kelgan, ona başlayın. Ya kıvapatanı Endi uni aqdan tashladik, endi qora toprakdan tashlaymiz. O, bir qatar keldi. Aralashtirib etaverasiz. Anam daha bir mesele var da. Buni darak ekkende, Bunu lunkasını açıp koyuş gerek. Bunu açıp koyuş. Şundan usul kun görüp duruş gerek de. Bir жердің бетінде тұрыш керек та бұл. Buna kun görüp duruş gerek. Şundan kun görüp şu yerden bular dem alıp duradi. Bunlar emelech. Men atam üçüncü үйрөтчү. О жерге чейин көмүшүбүз керек да. Анан кийин ошону баарын айтып да мына работниктерге көрүнүп туруш керек. Все. Так. Bu girişiç. Oğlum жақсы не бана? Бұндайда. Buna tokoycular жақсы біледі. Кейбір адамның қолынан еккені өсіп кетеді. Кейбір адам қолынан еккені өспей қалады. Мына, ушундай болады да. Мен себеп кичинекейинен біз көп дарак ектикти. Анан біз эксек эле өспөй калчу эле, анан атам эксе эле өсүп кетчү. Ошону атамдан сурасак айтчу эле да, ушу даракты эккенде буган мээримди төгүп, жакшынакай кылып, ушундай сонун үмүт менен эгиш керек депчи. Жөн таштап таштап койсок анда болбой калышы мүмкүн да. Ошон үчүн сиздин колуңуз жакшырабы деп сурап аткан ошондон. Эгер жакшы болуп өсүп кетсе, анда менин колум. Өсмөй калса да сиздин колуңуз. Бул дарак эч качан болбойт. Только камера бул дарак. Көп куйбам. Жер дагы жакшы. Ным. Азыр таза эге турган маалда азырчы. Кечеги жагын чачында сонун болуп берди. Азыр эге турган маал мына. Сонун болуп Кудай буйрса. Өсүп кетсе мен эктим, өспөй калса Мурат менен Бобек экти болот. Бул не кайсы тарап? Бадам. Бадам, а? Көрсө ушу бадам жакшылап өсүп кетсин. Сиздин колуңуз жакшы элеби? Экки нерсеңиз өсүп турабы? Табууга токойчу муну. Окенен болосуз. Жакшы токойлорду жакшылап карап атасызбы? Токойда караган адамды, дарактарда караган адамды сүйөт да. Губернатор койсунчу. Bu sıngan tamırları tazalaş gerek. Sıngan tamırları tazalaş gerek. Bunu hazır buna bıçak çıkan olup kaldı. Biz kişinekey mualda bunu ata bıçak menen kesçeli, balta menen kesçeli. Bunu tazalap koy öyle.